Mu burengerazuba bwa Afurika hakomeje kubaka ibikorwa remezo bikomeje kuzamura igihugu cya Burkina Faso ku rwego rwo hejuru cyane. Aho mu myaka ya Thomas Sankara wahoze uyobora Burkina Faso kuva mu mwaka w'1983 kugeza muri 1987. Mu myaka ye yarwanyije ubukoroni aho buva bukagera mu gihugu cyose yarayoboye, maze bagashaka buhake baza kumwisasira. Ariko nyuma haje umugabo udasanzwe muri iki kinyejana cya 21 mu mwaka w'2022 mu buryo bwa kudeta, aheretse wahoze ari perezida Paul Henry Sandaougo Damiboa wari lieutenant colonel mu gisirikare cya Burkina Faso, uri gukora ibitarakorwa n'undi wese muri Afurika mu gihugu cya Burkina Faso. Kapiteni Ibrahim Traoré, umugabo ukiri muto w'imyaka 37 kugeza uyu munsi muri 2026. Munyemerere hano tugaruka kuri imwe mu mishinga rutura abaturage ba Burkina Faso bari bategereje imyaka myinshi bayifata nk'inzozi zahazaza. Ibrahim Traoré n'ubutegetsi bwe bari kubaka mu gihugu cyari cyarayogojwe byihebye n'intambara. Iyi ni inkuru ku baturage ba Burkina Faso. Ibyo babona nk'ibizaza mu gihe kizaza bari kugenda biba impamo kubera umugabo wazanye imitekerereze y'impinduramatwara ya gikoroni, modern colonialism. Ikaze mu isi y'imishinga igiye guhindura Burkina Faso igihugu kigenga kandi gishya mu maso y'abakireba. Naho ngiye nk'ibisanzwe mbahaye ikaze, nitwa Imfura Chris. Stay tuned. Mu gihe isi yose ikomeje guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe, ibura ry'imvura n'ubutayu bugenda bwaguka, igihugu cya Burkina Faso cyashyizeho umushinga munini cyane ugamije gushaka ibisubizo birambye ku kibazo cy'amazi mu buryo burambye. Ni umushinga uhamye bahaye impuzandengo y'imyaka 6 ufite agaciro ka miliyoni 145 z'amadolari y'Amerika, ugamije gusana no kuvugurura ingomero 35 no gucukura amariba maremare. Ukaba ugamije guteza imbere uburyo bwo kuhira imyaka ndetse no gucukura amariba maremare mu gushaka amazi yihishe mu butaka bwo mu butayu bwa Sahel. Uyu mushinga ufitanye isano n'icyerekezo cya guverinoma iyobowe na Kapiteni Ibrahim Traoré, aho uvugwa nk'inkingi yo kugera ku bwigenge bw'amazi ya water sovereignty binyuze mu gukoresha amazi menshi yihishe mu bujyakuzimu bwo mu butayu bwa Sahel. Bivuze ko hazaboneka ubushobozi bw'igihugu bwo kwihaza mu mazi, kidakomeje gutega amaboko ku nkunga z'amahanga nabwo babaha batabishimiye. Muri aya mafaranga igice kinini cyabyo cyatewe inkunga n'inguzanyo bituruka ku kigega cy'isi cy'iterambere ndetse na banki y'isi World Bank mu rwego rwo gushyigikira gahunda z'amazi mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, nubwo guverinoma ihuriza ku cyerekezo cyo kwigira mu kuyacunga. Icyerekezo cy'uyu mushinga nuko leta ya Burkina Faso ivuga ko ibiri gukora bizahindura ubuzima bw'abaturage mu buryo butandukanye. Bavuga ko uzafasha abaturage kuhira imyaka yabo ku buryo buhoraho, aho kuba bategereje igihe cy'imvura gusa. Uretse ubuhinzi uzanafasha mu isuku rusange y'imidugudu n'imijyi, kuko amazi azababoneka hafi y'abaturage. Uzongera umusaruro w'ibiribwa, ugabanya inzara ndetse unateza imbere ubworozi n'ubukungu bw'icyaro. Leta ivuga ko kandi uzafasha mu kugabanya indwara zituruka ku mwanda w'amazi, bitewe n'uko abaturage bazabona amazi meza kandi ahagije. Amakuru yongeyeho yerekana ko intego nini ari ugukuraho burundu ingendo ndende abagore n'abana bakoraga bashaka amazi, bikazabasha n'ubundi kongera umubare w'abana bato kongera kujya mu mashuri yabo basa neza. Ibikorwa by'ingenzi bigize uyu mushinga nuko urimo gusana ingomero 35 z'amazi zangiritse cyangwa zidakoreshwa neza, harimo no gucukura amariba maremare mu turere dukunze kubura amazi cyane. Hateganywa kandi guteza imbere hegitari 788 z'ubutaka bwo kuhira imyaka mu buryo bugezweho. Hari na gahunda yo kugarura hegitari 5,000 z'ubutaka bwangijwe n'ubutayu. Hari kandi kubaka ibiyaga 15 byo kororeramo amafi ndetse no gushyiraho komite 80 z'abaturage zicunga amazi, ndetse no gutegura ikigega cy'igihugu cy'amazi kizajya gishyigikira imishinga y'ahazaza. Mu gice cy'inyongera kitari cyaragaragajwe mbere no gucukura aya mariba maremare bakoresha ingufu z'izuba, solar powered pumps, kugira ngo hagabanywe ikoreshwa ry'ibitoro bihumanya ikirere, kandi hagabanywe n'igiciro gitunganya ikurura ry'ayo mazi mu bucukuzi bwa buri munsi. Uyu mushinga ukaba ufitanye isano n'umuryango wa gisirikare n'ubufatanye uzwi nka Alliance de l'État du Sahel. Uyu muryango ugizwe n'ibihugu bitatu, Burkina Faso, Mali ndetse na Niger. Ibi bihugu byashyize imbere gahunda yo kwigira, kurwanya iterabwoba no guteza imbere ubukungu bushingiye ku mutungo kamere w'akarere ka Sahel. Uyu mushinga w'amazi ufatwa nk'umwe mu mishinga ishobora kugirira akamaro akarere kose, cyane cyane mu guhangana n'amapfa n'ibura ry'ibiribwa. Icy'ingenzi kandi gifite akamaro hano nuko aya mazi yo mu bujyakuzimu asangiwe n'ibi bihugu, bityo uyu mushinga ukaba uzawufashwamo n'umuryango w'akarere witwa 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐼 Authority LGA, mu rwego rwo kwirinda amakimbirane ashingiye ku gukoresha amazi asangiwe hagati y'imipaka y'ibi bihugu bitatu. Ishingiro ry'uyu mushinga rishingiye ku bushakashatsi bwakozwe n'ikigo mpuzamahanga gishinzwe ingufu za kirimbuzi, bwagaragaje ko munsi y'ubutayu bwa Sahel harimo amazi menshi yihishe mu butaka, mu byo bita ground water aquifers. Harimo ibice binini birimo 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐼 Upper Volta System, Lac Tchad Basin, Senegal Mauritania Basin ndetse n'ibindi. Aya mazi ashobora gukoreshwa mu kuyanywa, kuhira imyaka n'indi mishinga y'iterambere. Ariko nanone abahanga bavuga ko aya mazi ashobora gukoreshwa neza kuko atari umutungo ushobora kwiyongera vuba. Siyanse n'uburyo bwakoreshejwe bukurikira bw'ikoranabuhanga bwitwa isotope hydrology, aho biochemical markers zikoreshwa mu kumenya imyaka ayo mazi afite, aho aturuka n'uburyo ashobora kwisubira, recharge rate,
kugira ngo atazashira mu buryo butunguranye. Icyerekezo cya guverinoma ya Burkina Faso ivuga ko uyu mushinga ari igice cy'icyerekezo cyagutse kandi cyo kwigira. Ibrahim Traoré yavuze ko akenshi Afurika igomba guhagarika gutegereza ibisubizo byo hanze igakoresha umutungo wayo bwite. Yavuze ko amazi ari inkingi y'ubuzima kandi ko nta gihugu gishobora kwigenga kidafite amazi ahagije. Mu magambo yatiye umushinga ufitanye isano n'icyerekezo cyo kubaka igihugu kidashingiye ku nkunga z'amahanga ahubwo gishingiye ku mbaraga zacyo bwite. Hari n'amasoko amwe avuga ko uyu mushinga ushobora kwitwa mu rurimi rw'icyongereza Massive Irrigation and Groundwater Development Program, nubwo atari izina rikoreshwa ku mugaragaro. Gusa iki cyerekezo kije gikurikira icyemezo cya politiki cyo gushyira abajyanama n'abahanga b'imbere mu gihugu akaba ari bo bayobora ishyirwa mu bikorwa aho gusenya amasezerano n'ibigo by'amahanga byahoze bikoreye imirimo. Abaturage ba Burkina Faso bakunda kwita Burkinabe bavuga ko uyu mushinga ushobora kuzana impinduka zikomeye, uzabafasha kubona amazi hafi yabo aho kuyashakira kure, uzabafasha kuhira imyaka yabo mu gihe cyose cy'umwaka aho kuba bategereje imvura gusa, uzagabanya inzara no kongera umusaruro w'ibiribwa, uzabafasha no kuzamura isuku mu midugudu no mu mijyi kuko amazi azaba abonetse ku bwinshi, uzabafasha kandi mu guteza imbere ubworozi n'uburobyi binyuze mu biyaga bito byubakwa. Mu gice cy'ubukungu cyaburagamo n'uyu mushinga uteganyijwe guhanga imirimo isaga 50,000 mu bice by'icyaro, cyane cyane mu rubyiruko rurangiza amashuri rukajya mu mijyi gushaka akazi aho kwishora mu bikorwa by'ibiyobyabwenge n'ubw'intagondwa kubera kubura icyo rukora. Hano ku mbuga nkoranyambaga nka X yahoze ari Twitter, Facebook na TikTok, uyu mushinga wakiriwe mu buryo bubiri butandukanye. Hari abawishimiye bavuga ko ari impinduka nya Afurika yari ikeneye, bavuga ko ushobora guhindura Sahel ikaba akarere k'ubuhinzi n'ubutunzi. Hari n'abawufata nk'intangiriro ya African Water Revolution, bavuga ko ushobora guhindura uko ibihugu bya Afurika bicunga umutungo kamere wabyo. Gusa hari n'abandi bagaragaza impungenge bavuga ko imibare yatangaje idashobora kuba yizewe neza, ndetse amazi yihishe ashobora gushira niba atitaweho neza. Abasesenguzi benshi ku mbuga nkoranyambaga berekana kandi ko Traoré ari gukoresha imishinga nk'iturufu ya politiki yo gushimisha abaturage no kububakamo icyizere mu gihe igihugu kigihura n'ibibazo by'umutekano muke by'intambara. Gusa nubwo uyu mushinga ufite icyizere, hari ibibazo bikomeye ushobora guhura nabyo, nk'amazi yihishe mu butaka si menshi nk'uko abantu babyumva, kandi ashobora kugabanuka iyo avomwe cyane. Hari n'ingaruka ku bidukikije aho ubutaka bushobora kwangirika iyo amazi avomwe nabi, ubutaka bukaba umunyu kubera kuhira nabi, ndetse n'imiyoborere idakomeye na ruswa mu nzego zo hasi bishobora gutuma imishinga itagera ku ntego zayo. Umutekano muke muri Burkina Faso uturuka ku mitwe y'iterabwoba nka Al-Qaeda na ICC nawe ushobora kubangamira ishyirwa mu bikorwa ryawo, kuko ubu buryo bw'amariba n'ingomero bukunze kubakwa mu bice by'icyaro aho leta itaba ifite umutekano usesuye. Uyu mushinga ugaragaza impinduka Afurika iri kuganaho, kwishingikiriza ku mutungo kamere wayo aho gutegereza ibisubizo byo hanze, uhuza siyanse, politiki n'iterambere mu buryo bushya buhamye. Ushobora kuba ari urugero rw'uko ibihugu bya Sahel bishobora guhangana n'ibibazo by'ihindagurika ry'ibihe mu buryo bw'ubufatanye bw'akarere. Ariko nanone ushobora gusaba igenzura rikomeye rikoreshwa n'ikoranabuhanga rigezweho rya mudasobwa, Digital Monitoring Systems, rigenzura ingano y'amazi asigaye munsi y'ubutaka kugira ngo atazavamo ikibazo kirenze igisubizo mu myaka iri imbere. Umwanzuro ni uko uyu mushinga wa Burkina Faso wo gushaka amazi yihishe munsi y'ubutaka ari umwe mu mishinga ukomeye cyane muri Afurika muri iki gihe, ushingiye ku bushakashatsi bwa siyansi bufatika bwakozwe kandi bukemerwa n'ikigo mpuzamahanga cya Loni gishinzwe ingufu za kirimbuzi cyitwa International Atomic Energy Agency, ku bufatanye n'ibihugu 13 byagaragaje ko mu butaka bwa Sahel harimo amazi menshi kandi meza cyane. Iki kigo cyakoze ubushakashatsi hagati ya 2012 na 2017 mu bihugu 13 bya Afurika, ikoresheje uburyo bw'isesengura rya isotopes, ikoranabuhanga rya kirimbuzi mu gushakisha amazi munsi y'ubutaka. Ibyavuye muri ubu bushakashatsi byagaragaje ko muri Sahel harimo ibibaya binini by'amazi byitwa Equifras, birimo n'icyitwa Lipitapo Guruma kiri munsi ya Burkina Faso. Aya mazi ngo ni menshi kandi wayanywa, asaba kubungabungwa neza. Icyo kigo kandi cyemeje ko munsi y'ubutaka harimo amazi menshi cyane kandi meza, amazi ibihumbi by'imyaka yihishe munsi yo mu bwoko bwa fossil water, cyangwa se amazi yaguye nk'imvura mu gihe cy'imyaka ibihumbi ishize akamanuka akajya mu bujyakuzimu cyane, ubutaka bukayafungirana ku buryo adashobora gusohoka. Rero kubera ko Burkina Faso iri guhura n'imbogamizi zikomeye zishingiye ku kuramba kwayo mu gihe kirekire, ibyiciro by'izi mbogamizi zirimo ibyago by'ikoranabuhanga bishobora gukoresha aya mazi mu buryo bukabije ashobora gushira vuba, nk'uko byagendekeye umuvumba munini w'amazi yakozwe n'abantu muri Libya Great Man-Made River, ndetse kandi ko hakeneye izindi nzego zitigenga zo kugenzura no kwemeza ukuri kw'iyi mibare, naho iterambere ry'uyu mushinga rigeze nk'uko bitangazwa na leta ya Burkina Faso. Ariko nanone uguhuzwa n'icyerekezo cya politiki ya Kapiteni Ibrahim Traoré ugaragaza icyizere gikomeye cy'iterambere cyane cyane ku bijyanye n'ubuhinzi, amazi n'umutekano w'ibiribwa. Ariko nanone ugaragaza impungenge ku micungire y'umutungo kamere n'igihe kirekire. Icy'ingenzi ni uko uyu mushinga werekana ko Afurika iri kugerageza kwishakira ibisubizo byayo mu gukemura ikibazo cy'amazi, aho gutegereza gusa ubufasha bw'ubugiraneza bo hanze. Undi mushinga ni wo kubaka inganda zikomeye mu gihugu cya Burkina Faso, Industrial Development.
Muri iki gihugu hashyizweho ingamba zo guteza imbere ubuhinzi n'inganda zitunganya ibikomoka ku buhinzi, by'umwihariko inyanya mu rwego rwo kongera umusaruro, kugabanya ibyo igihugu cyatumizaga mu mahanga, ndetse no guteza imbere abaturage binyuze mu ishoramari ryimbitse. Muri ubwo buryo hubatswe inganda ebyiri nshya zitunganya inyanya mu duce dutandukanye tw'igihugu, mu cyanya cyahariye inganda z'ubuhinzi. Zikaba zitezweho impinduka zifatika mu rwego rw'ubuhinzi, mu mibereho y'abaturage no mu bukungu bw'igihugu muri rusange. Uruganda rwa mbere rwitwa Societe Faso Tomate cyangwa Sofato nk'uko namwe muri kubyibonera. Uru ruganda rwuzuye rutwaye ishoramari ryose hamwe ry'amafaranga angana na miliyoni 9 zirenga z'amadolari y'Amerika, rufite ubuso bungana na hegitari imwe, kandi rukaba rufite ubushobozi bwo gutunganya inyanya zingana na toni 100 ku munsi. Bivuze ko rutunganya inyanya zigera kuri toni 5 buri saha. Uru ruganda ni kimwe mu bikorwa byashyizweho mu gufasha igihugu mu gutunganya umusaruro wacyo w'imbere mu gihugu, aho kuwujyana hanze utunganyijwe cyangwa se kuwureka ukabapfira ubusa. Ndetse hari n'urundi ruganda rwa kabiri rwubatswe na Burkina Faso rwitwa Societe Burkinabe de Tomate cyangwa Soboto, rwafunguye ku mugaragaro mu kwezi k'Ugushyingo 2024 mu mujyi wa kabiri wa Burkina Faso witwa Bobo Darous. Uru ruganda rwatwaye amafaranga agera kuri miliyoni 8 zirenga z'amadolari y'Amerika, rukaba rwarubatswe hashingiye ku ishoramari ry'abaturage n'ubufatanye bwa leta, kuko 80% ry'ishoramari ry'uru ruganda ryavuye mu baturage binyuze mu buryo bwo gusangira imigabane, naho 20% isigaye yose n'amafaranga yatanzwe na leta. Ibi byatumye uru ruganda ruba igice cy'umushinga mugari wa leta witwa ikigo gishinzwe guteza imbere ubucuruzi bw'abaturage cyitwa APEC. Byose babikora ndetse babyubaka nta nkunga y'amahanga igihugu cya Burkina Faso gisabye cyangwa se cyatsi. Uru ruganda rwa Soboto rushobora gutunganya inyanya zingana na toni 6 buri saha, nabwo rukabasha gutunganya kilogarama 800 by'inyanya buri saha. Izo nyanya zicuruzwa ku izina ry'ubucuruzi rya ADIA, bityo igihugu kikagira ibiribwa byacyo byakozwe imbere mu gihugu. Akamaro k'izi nganda cyane kanini cyane ku buhinzi bw'inyanya muri Burkina Faso. Kugeza ubu iki gihugu kizwi nk'icya kane gihinga inyanya nyinshi muri Afurika y'Iburengerazuba, aho mu mwaka wa 2022 hasaruwe inyanya zingana na toni zirenga 313. Ariko nubwo igihugu gifite umusaruro munini, cyakomeje gutumiza inyanya nyinshi zivuye hanze y'igihugu, aho mu mwaka wa 2022 hatumijwe inyanya zingana na toni 23,600. Ibi byatumaga amafaranga menshi ava mu gihugu akajya gufasha ubukungu bw'ibindi bihugu aho gufasha ubukungu bw'imbere mu gihugu. Isesengura ryakozwe n'ikinyamakuru cyitwa Trend Type kigaragaza ko izi nganda zombi zikora ku gipimo cy'100% zishobora gutunganya umusaruro ugera kuri toni 29,000 z'inyanya ku mwaka. Uyu musaruro wose ni munini bihagije ku buryo gishobora guhagarika gutumiza inyanya hanze yacyo, bityo amafaranga yakoreshwaga mu gutumiza inyanya hanze y'igihugu akaguma imbere mu gihugu, agakomeza guteza imbere ubuhinzi, inganda ndetse n'ibindi bikorwa by'iterambere. Ibi byose Ibrahim Traoré ari kubikorera abaturage ndetse n'igihugu cyayoboye cya Burkina Faso. Ariko ibihugu bikomeye by'amahanga bikagumya kumugerera amajanja bikubita agatoki ku kandi ati Ibrahim Traoré ari kutubangamira, tuzamukura ku butegetsi. Naho ku rundi ruhande izi nganda zizatanga akazi ku baturage benshi, haba ibikorwa byo gutunganya inyanya mu nganda ubwazo ndetse no mu bikorwa bijyanye n'ubwikorezi n'ubucuruzi bw'ibikomoka ku nyanya. Bizatuma abaturage benshi cyane cyane urubyiruko babona akazi, bikagabanya ubushomeri, bigabanya inzara, bituma imibereho yabo itera imbere, ndetse n'uturere twubatswemo izi nganda tuzatezwa imbere mu buryo bugaragara. Undi mushinga wa nyuma no gushyiraho gahunda yo kubaka amazu y'ubuzima n'ubukode bworohera abaturage gukodesha inzu zo kubamo byoroshye ku mafaranga make cyane. Uwo mushinga wiswe Social Housing for Depressed People Project, mu rwego rwo gukemura ikibazo cy'abaturage bavuye mu byabo bitewe n'intambara n'iterabwoba n'umutekano muke. Perezida Traoré yatangije umushinga wo kubaka amazu y'ubukode bwa make budahenze buri wese yisangamo. Uyu mushinga urimo kubaka amazu 1000, harimo amazu y'imiryango n'amacumbi aciriritse mu bice bitandukanye by'igihugu, cyane cyane ahangijwe cyane n'umutekano muke. Ibyiciro by'aya mazu bizubakwa mu ntara yo hagati ishyira intara y'igihugu, hazubakwa amazu 800, hamwe hazubakwa amazu 100, ahandi 50. Mu mujyi wa Bobo Darous hazubakwa amazu naho 50. Aya mazu azatwara angana na miliyari 5 na miliyoni 200 by'amafaranga y'amasefa akoreshwa mu gihugu cya Burkina Faso. Bivuze ko buri muturage kuri buri nzu azajya yishyura ikiguzi kingana n'amadolari 8,500, hafi 12,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Aya ni amafaranga make cyane kuri buri muturage. Kandi uyu mushinga uzafasha abaturage kongera kubona icumbi basubire mu buzima busanzwe, bituma igihugu cyongera kugira ituze n'imibereho myiza. Byose bikozwe n'umuyobozi utavugirwamo Kapiteni Ibrahim Traoré w'igihugu cya Burkina Faso. Uyu mushinga wa Burkina Faso ni urugero rukomeye rwerekana uburyo siyanse, politike n'iterambere bishobora guhura. Hari n'amahirwe menshi y'uko amazi menshi yo mu butaka ashobora gufasha guhindura ubutayu, ndetse no kubaka inganda zishobora gufasha abaturage kubona ibiribwa. Ariko nanone bisaba igenamigambi ryiza n'imiyoborere ikomeye no kubungabunga umutungo kamere kugira ngo utazashira vuba.
ese umaze kumva iyi mishinga yose idasanzwe Kapiteni Ibrahim Traoré ari kubakira abaturage b'igihugu cye cya Burkina Faso? Utanze igitekerezo cye, gishyiraho hasi muri comment. Kandi niba mwakunze ibyo dukora, kandi like, kandi ntibibagirwe gukora subscribe. Mwakoze kubana natwe ndetse no kudutega amatwi. Naho ngiye wumvaga nitwa Imfura Chris. Murakoze, naho ubutaha.